me hwe wo asade wani si be ye den no enya asabeketo a enu tibisro wani ye den no wo ene fa kire me why dan nyina di kire me na me hwe me no mienu de anani adan why odin but family Rashida Muhammad. Okay, Rashida free hina by. Esiofia asamai. Okay, not just say esiofia asamai for mo tie mo studio ha not just say ene mo krom mo ne na edi dwuma no enu nti wo ya empre wo ya no won kan kire wo ya say Rashida Muhammad e wo ha wo free esiofia asamai na ba ye nti no obi ametie bi na sasam no so woni mu ebia wa send wo WhatsApp anase normal message e de aba na yakenkan e de ama ane mako minima baba no ane minima brantie no enokre yo kan nyina ye nokre da bi entesa na chese won so de message no aba say ye WhatsApp anase normal 0533487726 0533487726 na yakan ede amount Rashida okay ewie ede asem na wo de bedan abedwafo pachewe de boko kasa kase pachemeche obibia obi aje oso we dem pacho boy bi na mishia no ewa sofa samai pache won obe han dan pache dan mu no na menim na enam na danfo so ena ma me ne no ede ko sha na e date pacho nyinse be mu nyinse ni mu na asensensem kakra bai to emu pacho kasa tiam papa ne me nwa be ma se onye ready se obehwe ba ti me ba e be ma nti o ma me won won hwa akra no ti me ba e ye ne ma ne hwe nesum ama papa mo chi ne kotum wo police station pacho ne fiefo e de ani mo ma mo be yin free police station de ne ba fie pacho nyinse ni mo no menyem wa ma miskan ko hospital da mi ana me kofro obi abe na me da ba na suku abe no na me da ba ma menwa mu da akoton eno abe na me de twa scan me de bi to hospital ho ne oma e de bibia ono nso akwane ba wiase ma se bia yesi ye tompa bo ahya akra be didi o ebe sinda me ne akwane ko school ono nso a o ma miska enka se bia me fa ma akwane fa ko school me twefo ne frɛ no na me ne kasa no akeka do party no akate ko no sisa akwane ko school a gisa me sori no makọ obi bubu ano akọ giska na me da ma akwane de akọ school akwane ntina me yesu so ejuma sisa yesu so mama me ntimi ye obi ejuma san kwa ni mo se me kopɛ me so me daachi kopɛ me ankasa me ye susu ejuma susu ejuma no ana me stop am se de we se me kopɛ me so me daachi ti me ko sha madam bi ye fa na madam Lenda ona me ne ye etre ejuma me be ejuma na passe ya ona ya o ma miska anopa edito aduane na ade se me kodu fe na o ma anya aduane ma sa ko pe aduane ama akwana edi mama o ma ye mama operation oni ahoden papa nso ni bi sesa akwa no bibia ba beda me so me fe ne kase bia o akwana na isisi forma o se sika wo bi ho okoje a obema maso ati ono nso a on seniska ayese me twefo na pa na acho ama na asende ti bia me yedwuma bra bi wo mai me wo fa bi wo ho na me de ko tu na wo fa ne frɛ no ana ode ja to ti esi papa ne so ompa ma acho enfa ma me na yenja bibia ma na nka obehwa akra no ma pa chi be sinda me no mo kesi me a me nsante ne nka bi wasa block me enra wo frɛ producer no dabe no frɛ o na no wo frɛ producer here se de wisi kasa ya wo kasa be don hwere otwa so kure ntwa enti za ensem ni nyina we me pa cho me nsuro ma ho ngoso so kura fanete se de na woni producer kasa wo phone so na wonya hunu nanim no de na wo mu bia emfa bi nsie enyi bi mfrim why ye pani nyina sebe ye betumi ate asem no ase ye nti ye hu firi mu aha no fidie pe na wa ha nti ya ne te sade ye wo ankasa wo hye baabi a bibia ni na wo ka asem no why nti meba nti de agya wo mu nyina na kama me why okay me da se nti mame emma o eye 3p garlic mixture na enom
na 3p deɛ ɛyɛ no kwasɛm sɛ wonomu a ɛboa wo yie pa wafu na yɛ de twi stroke anasɛ ntehyewa yade yi wodwo nso ayɛ a wote yɛ wafu na ayɛ kapu sɛ no boa dashtan ɛyɛ pressure ɛna ɛwɔ so ebisi immune system no nti wada ama bɔmmɔde asɛ ɔbɛma wo sa ka 3p garlic mixture yɛde woɔ ɛne garlic ɛna ayɛ no na ɛyɛ natural nti wonomu a sɛdeɛ tie bia no yadeɛ no ase tutu sɛ deku baabi ɛtɔ no bia da ni hɔ a ɛnura yi wonya bi ɛntɔ frɛ 0248 928824 0248928824 ma mema grofine mojaduro no bi ɛnom grofine mojaduro papa na we say wonomu a ɛboa mu anum da hɔ a wobɛtumi adidie wo nan wo nsan yɛ tititi ɛbɛkɔ na sanso ɛne bi a ɛwɔ ba wo kofichi a wote yɛ mfichi kro ne sisi so ba na 0833 na ɛne no ɛne ɛnkɔmmɔ na bibia ɛnyɛ kama mame nsan Emra ɛyɛ Mohammed ɛso na yɛne no ɛne ɛnkɔmmɔ Rashida sɛ wa relax kama meboa yɛne yɛka wo asɛm no de ama wo nti relax na ɛka bibia akyerɛ yɛ why good enti ɛdeɛ na aka wɔ mu bɛma no ɛyɛ dan na ɔso wɔn hwɛ nkora na bufui hyehyɛ me ne nyinaa mu de aka wɔ akyerɛ bi aka kyerɛ me mepacho kasa mame pacho nyensa ne bae asa ekosi mapa pain so pacho ndo wa free to no yɛ sɛ nti o ma mentina fe so amambre no ko fanye sɛ de ba ye ma won tina fi yisa o ko tena be ma no so ma no ɛwo ti papa pam me free fie because of nyensa nti ma pacho na me da obi container mu kra na asa boy no esa be fam na ode me ba afi ode me afi no papa mo sa agye me fefefe kwan so na omo ema me wo fi na me hwa akra pacho nyensa mu na oka se onye ready say obehwe ba nyensa no mu me pacho oso onye ready say obehwe ba me nkoyi akra no amis me ka chen say me metom ma me nyi me nguye se yenso kra na mesoa atọ kwada ma akwa na bewiasa meye me so me nipa me nyima mafu wa pa 7 months mu yakwa ma na me nam kroma me tonsu se enso mu na me to enso na me tonton ye fie ne nche won abebi won where there's form be me ko fra abe no na me da ba su ko abe no na agu fom masasa da ma me nwana akwa akoton na me de bi masa akọ pepae me trase twipa ya e de manya pe kwa menya pa be 60 cedi onyim de nyina menyim nyina no na me twi na me de akọ eno abina na me de twa scan me de bi ko hospital me de bi to me ho hospital ho ne oma wo no oma se omo ntade na omo de abre me kopim se bia me kowo a menim kogu ase temu wono pacho emu wono boy na antene no wanka se bia o me ma uska eya bonidi ma me pacho Solomon antene wanka se bia me ma uska bia 50 cedis o am bo support 20 cedis bi na da kwa akoto deto anase bia pad bi pacho wa anya bida ye fani busa ne sika wasma wose ne sika wo obi ho okoje a wo mema mammo aso ate pacho no de ye hwenanim sa wa anya bibia amfa ho pacho nyense no no na ewo ka me hospital na me wo ye na mammo friend say mes Solomon pacho oyire na wo na yesa net friend some person omuyi no okache ojanfon so ka che me mammo se omo kope busia enfenyi me so mama de mbe fia okoje sika na de mama musika bebrom eno so ya ansanti won any information bia bi akwana ba wiase wo a wo mto a atade oto de ba akwaye like ni nani ho eye nkwanta de be trepe ana ototo no de ba na jacket 4 bi na ka won wono na ne fiefo bibi o han da ne pa 3 na ka ho bai oba no wono wan face kan kan se bia me beton nan na se meto even kwa pampers kwa ba kwa no anya bida onye bida me ba cho nti me bra pain no oni ha onna adechi a oso no mama miska na me dua to aye koko se ba me mama akwa anya no funsuo anu akwa ye nyini akwa na onya almost be 3 years mu na akwa no o fie ti me pa cho na me ko adwuma na ma me frɛ me se o ma hwehwe akwa na no mu hu no na me so okay ma me mfrɛ madam fi mu sa me se bi akwa na ba ho a patch me ho na ma me frɛ no mo se akwa no mo se wokɔ ne papa wo no mo ma me patch akwa na ba no 5 cedis 5 star ana one num bi na aka half no de 5 star ana one num na aka half no de 5 cedis pipa no de pampers 4 pampers bi na wakyekere patch na patch akwa no o 2 years ana akwa ndo kɔ no
akwan ne bae no na ma mo giro mo ma mo pa dancing ba na mo chem say akwan ko papa o se no de ma me friend bu say Solomon akwan bae 5 star na o de ma akra no o akwan fa 5 star ne 5 cities ne nyede anasa 5 cities no fa nko to drink from book pampers na o de ma no ada pampers na cake na o se ma kafo a kire no na o ga kana adwe chema na o kate ko no ti o block me ti me pemba pa phone na me de friend me ka ma adwe chen say sende na wo hu sakra no o ye nipa wo wani so a me say ye bo kwa na me mewe ama akwa no anya no funso ano ma ama akwa no obe nipa a meye nti ma mpa che mu no won hwa akra no baby akwa na nyini sa akwa no 9 years ono a se bi akwa be ko school onye bida susu edmana na meye na me da ma akwa ndi akwa school se sa akwa no woni ono a oni mpa bo wo se wo fi ono so na ntade shem beka se man tuma agwa ya de paper form na me de hwa akra no onu so wo ye eja oti baby etodi enum da ayi se me twe phone my father say Solomon me se o mini skill me patch o mama ska mama infant aduane makwa o ka chi me say fie na me metima de manfo ni wana amanfo ni fie ono na amanfo no na sabia son sabia amanfo no ena sabia son sabia nyado panimfo mesra meka wo mu di wo enyin say wo hunu sa amanfo no ati fie ho no wo mu na enyin say wo me patcho baby a this am ye ejuma tre ejuma ameye madam ne hu me hombo bronti me be madam ne mamiska na me de ama akwan da ko school tell me so ma miska na me nyanka sem de ato aduane edi onti me feed ma no pa ewia na enwumbre fancy bia no pa say 10 cities madam de mama me a me ko to aduane emu odu na me di na me da agya so aye ejuma ko pem sa ade besa anesa ma na me dru fie na se ma mma anya aduane a abojuma na ma mutme no a na o ma twetwe na mo de anwa agu mu ama kwa na di e de ada akwa ntimi class no osu ma mbapa we abekwa as a father wo ti baby etodi enom da me so na me bed ma si akwa na wo kwa timi mbobo me timi bed mama the whole day kwa na aduane kwa nka ma no because 10 sister madam de be ma me no me dia na me adu mo cha hwan ho na me kwa ko diska na ma kwa ndi akosku because ma pa wo hwe ma me ko sku ba pese me so akwa no okosku na de wo nanim no me timi ye de ma no ensu kafra wodi kwate boni ade ye beba no no wa ha mi o kafra ma me sikenya na me bag ma to nyina ma sesa to ade ahwa kwa no ensu me ka se wo no kra bag yi woni ne tra ye nyina wa to bi ama wo ko to bi ma me da akwa ne yare me na nse ma nya me nkwa na ka kwa no ko yewu me madam na me frɛ no na omo nche na omo seniska ede ma me da kwa no ko hospital os me eno kwa me pa na cho ma ansa o se ni 100 cedis o se ko wa fa bia nto so na me ko yi me ko twa me madam ka madam ne fere kan sa adenti na wo yes imagine say say ni nwa ba na obi di say dina to betina sa ahwe o se madam ne ke kan kwasa sa chi na o ka te ko no kon se mu ade nka na wo bu ade nka obeka kire na eyi oba wo ne na wo enua ba ma say me ne no awo ahwe akwada no omu ade enti no hwe na ni so no wa mo na ni so kra yi ti no obo na ni so no mu ade say so mama ejuma nyina ejuma say sa me nyina ma so mama nhunu de me ye me ho me so etre ejuma say amajai because akwa no yare a me nim baby a me kwa kojiska e da ma akwa ne akọ na me be say bi obi hu say bi a obi did na me ba akọ akọgina so me mpene sa me ni bia na ma china abata me ho ensu ne me ne be no ma ne anom ne ada sa akwa ne di kwa me ma ne di kwa na me okay because akwa wontimi kom me na me pay ne me metimi atana se me man ka hu se be say na e ha me se akwa ma enda me be obi atade na me konya me da sha akwa na ode aba because me ntimi ro ma atade enchechire enfa sha akwa enfa ne mfrifie enfa ne mba ofosu atade so ntimi ntoma no ma sister me susu matu nyina ma yida ye de wasem ye nyina na sisi wo je ye no na eni se ode kwoto atade na wasa ode pensuo bi ton se be ya mfa so obeba so a eno no wo betumi de ato atade ama no ye nyi sika botene nkwankoto enkosi dan wo sika da ho nyina wo tam ya na de akosi fie so sika komu ema enti ye de ye adwuma na mfa so obeba no wo branche Solomon yi ne din pa ye tade frɛ no ene de yen patro ne di pa ye Solomon na patro be bia
na me share no obobo na mo fe ne Messi wo share no ye dan pacho no obobo okay obobo ma team ben pacho obobo ma team bia akoy say boys mantemo boy ya and na mo friend Mercy okay na adwuma ben no wayo pacho me hu no de okachi me sort ntompobo wo krum pa me pacho me de me mfa mani sei ehun sort ntompobo wo krum na aden one fa wani ehun ansa pacho mu na me wo ma me mo side e wo hene fa pacho asaman ho a no no so bebi ono so te ono so wa asaman ho a okay what if you saying pacho mo 23 ono so pacho say me say obenya be 27 do obenya 27 years okay enti na won so wo kosko na wo hia adwuma pacho na me digi susu all right na bobo no mu ana ade hia na sa wo kwaje ba bia otompa boyi wo na no wo twa susuo na ade hia no me pacho that man no obobo no pacho na me soa bi na ton kenki na me de ko hia no so no na me start susu adwuma no okay tina wo ton kenki na wo de hia no na me ka so say wadamfo bi na pass ball ne ma wo che so wadamfo bi na pass ne ma wo pacho na damfo enam na damfo tu na ma me di hu that me me soa ton kenki no na damfo boy e be ka kire wo say Solomon so opel na sa ba no wahunu solo da pacho mo na wotimantam ba na me ne ndi nkommo na okay obi o wotimantam woni ne nkommo na nso wote ne ho nsem a wote ye na oye obi a wo yese wo betumi ne na bobra obi efie nye me pacho meti no nsem na onya basa okay pacho no oye ni pe bia ompe no wansem sim pacho nsem mu na ase ne ye no pe be na sa na wote enye ni nsen ni mu nyi nsen no na man ni ye pie ba ye o sa na wote so hono na da bia me bisa se wono na danfo boy no a wono epushi solo edede ma wo sa no ono oni nua ba pacho onua ba ni nua ma nyina wade me pacho ebi nware nti se wo ye good te sese de na wo kan yi a enko de ne ma ni nua ba ware kanya wo no de ne ma wo ebe timi abasa bia ni nua ma no so bia mo nya fese ompo bia ya samu enti wo hia no edi science na wo de no ekofie pacho mi hia na be 3 months mo no before sana oya otimi be ye fi okra oh before wo banyam me pacho no otimi ba ho ti no wa wo fo nyina nim so wo no na wo ne no ko out me pacho e no man ka hwe pacho mba pa na maame de omo ye pacho nipa bi a omani nyadin pacho case ni ba na omo chine ko tum na asa omo tim nya akokudru pacho mba ba pin na wo free mu no na asa otimi ta machi senke bi obeso ti case no ama bibia atoto na akwam ona so na oba ho no omo ne no aunt na say anka bibia no an say wo ba ho no abehwehwe no waso wo nsa na wo de wapie omo nka ahwenkire no pacho meni no krampo mpie da me apepie no pacho ndo se oba ho no o ma me no papa wo mo mpo mo asem krenti wo mo ni be ma na ani nkomo pacho obeba ho no ma be 8 to 9 go ye obeba na maame mo o ma deda pacho enti wo mo kran hunu a kopem bra wo nyin san ye wo obeda wo fi o ma de a chen pacho ye fi o do ntimi da wa beda na wo na wo ko ni fi na wo de ko hotel na guest house pacho no ani fi o si de fi pacho de bi o han da ni fiofo ni na timi humi se me ba me kwakoro rande o man kan cho se bia o girl bi o baby na o baby ba ho ti di se ansa na wo nyin san me pacho e di san wo shia no pacho mi shia no be 5 months more na menye moye okay from day one or say wo pe na woni ni tu na mo akopem 5 months a wodi nyin san ye no wo hwemu san na na sitie pacho me hwemu de menyem de na enya wonyam wunya nyemo ye no from day one kopem sa wonyem ye pacho me nyem ye de na me hia ade a me kan e bi te san cheche mu se bia me kotompo bo bia o ma miska de to ba me nse ne ska se bia ma miska goto bag e be ma di de bia nde oh Solomon me niska no apushi 30 cedis bi no da am se bia rush je uda na uda to eduan pacho ne de o ye bai nti de bia 30 cedis ana nye de bia nti bia me twe phone my friend can say bia say ansa na wo de ama me okay nti before wo ba banyim ne saf intervals no 1 to 5 months ne sika sen wo de ma wane modu pacho before ansa me ba pacho ska de ma me aye de na esopa wo 35 cedi
35 cities. And no credit saying, and so I was saying, more be Pache, your mamma and Kwanzaa, mommy, copy me, say, me, then your moy. Yeah, rather 35 cities. From 1 month to 5 months, car what the man will move a sonono. And then you say, Bia, the piano or the mount. Ebia what the 35 30 cities and not 20 mawa. It be drew bear say, Bia, Bosomi and Anna, watch me answer. No man will be a Pacho, no. Me wuni say na woni tim say me ni me so aye dokuna ejuma at least o metua meka si sta be ba me ho eno ana metimi da toto de wasa mepe se bia me ni bi na bia me metwe fon aka chi se ba wonim say bia o me no oba na etima me maniska e bia oba ne be didi ana sese pacho no wonim sande me but edru se so a se be edru die so dia enya na abefre no se solo bedi pacho de on na frame kwankura wo hunu say me sabia so sabia nyado me be me jake asori agina so den ntimi frɛ no na me kɔ wo fufuo no sa kura na wo so wo hunu sa kwam den ti ni se wu bi sa no ode amount no ode ni sa 30 cities sa ba wo baje dokono kura nso so a wo ntuaka pacho dokono kwampo de to de bia oni ska no wo se atwe fon afa mi se me nto aduane fa ma mi nwana mo fa mbre no se na me aka na kwanya se me ni bio o se pebi wo adam for me be ma adam because me nim de be o sitie de me nko bobu se ma manim begu ase to ya no wakeka do patch no wakate ko no se wo ne tira ya akopim se wo benyi nsan ya wo ne obi ya dokoni be men ye ntumi anka nche o watimi ani wani abrabo mu nkomo kra se Rashida se dokono yi de da bi wo de ma mema o be 500 bi fakoto nsuo fakwaje plantain chips na ton wantumi anka bibia afo abrabo papa amfa nkyerɛw pacho nka bi kra na wo so be ma wote se ye enti wo ehunu bibia se enya de betumi aboa wo wo ehunu na wona ne to aso a de kwanyi nsanye eti bunyi nsanye no kopim sa wo ye pacho me wo ye ni sika akwa na di 5 cities na wode man na 5 star no ye 3.5 na nsem pa na choma ne sende no nko a akra na nya enfie san pacho 9 years 9 years oba na abema pacho bema otu ni din me pacho wantu ndi wo se me maame mo mpedi mfama no wo maame mo mpedi ma no chese nya de akra no kra wo pe nti no ompese obetu ni din kra na 9 years ni nyina no na no na age 3.5 pacho eno ka me pacho ansa no de 350 cedis okay na osama akra ne 5 cedis pacho na chese ni sika for 9 years no 355 cedis for 9 years. But we need send from 1 month to 9 months ning na no o ma kapre o ma me 10 pesos kra wo ye cesarean na say normal wo pacho me normal wo why na be yi wo pacho ma me ne be yi me fi hospital emu aye o na dan munim na busuafo pacho o ka che me say na busuafo no papa efrim pacho o ka me say ne ma me abubugu hwichem ba me say na me say nka me fa mani say onko hu o ma me da ne bra ba kwa menim na bibia ba metaka so onim hu bi ono oba no ho ano okọ ono de ka akọkwan so ba ono menim ne tin ono pe na onim no ba o mu fi ankasa kra de wani sei ehunu hoda sei no kra sei opapa ewuo na wo ma me so ti hwiche mu eno kra no wonim pacho do de twa starter me di mani ehu ye opapa din na ono ni din asa ne mba ni din na ono ni di kan te ma me ni sei bia fan opapa na what me say we fin ordinary start bypass be me so ba penia wo wan say na da ka so dem fa mani wo bi na wonyim no so o kan cho say bia koyigu ana na wanye nwu ntira ne bo fu a wo so won fi akra no ba cho me nyamo ye no o ka che me ba pe ni say nyinsa ba onye ready so behwe ba sisi a emu ode ma no timbache yawa ode kan ma me bra eto ne nsa wo no so no say me ba na ye be ma say ni nwa ba ne ntime nwo na me bra ne nhwe me tenu eyema pa me bra na yema ne ton nsa bo ne sum ema wonom no ye bet na wonom ye nsensem bebre mma papa mo chini kotu to ma opatuma mo ye asem de ne ba e ba afie ti ba che omo a area wonom mantem omo a ye no ye che hwan kotum boy no Solomon Mercy bobo to na e chini kotu
ye asem ne ba afie no mo amode echen na me frɛ kwampo pe bibi wo mo ha pacho be ma me 20 cedis asamint mi nsan ko pa acho nsan ko jibi wo bi na da kam da we me ho na connect ma anya save ene Lionel Messi mehwe na ta bi e wa hankwase asem a wodie na yendo ano na o say ne din okay enti no ba ono se wada so te asaman ho mu hu no pacho se watu a wakoma nso ho no ye adwuma okoye galamsi ana pacho ba ne maame mo otontokrom na pacho so ne maame mo mpatuom o maame mo frɛ pacho maame mo kwa mo frɛ me da maame mo mpatuom ba ono no manso no ye adwuma na ne bra na wonim no onim sɛ Solomon aka Messi onhwɛ ne ba no onim e ba cho ne ba no ya ba se onu reshida oyo ne maawo ba ne bra no ne number na me won saafo ne sei timi store na Messi ne ma phone te phone se ma ntima nya no contact eno no so mfrɛ usiani bia so mfrɛ se ne ba no krai wate se ne ba no ene wa wo nti no mo pese o mo hu akra no obi amfrɛ okɔ school e ba cho me ba no okɔ school o jina say ba cho jina KG2 9 years mama na nkɔ school ntem ayi abrantie eba na mi me yase emrantie ni bi ti se Solomon wo mani nteda chese wo mani mie kra ene meme ye ni boys ni bi pa ni brabro mo hwe mo ba na ohunu wo be hunu wo bi na ne ba ebo ne ha na akra ni school bag ebo ne ha na wodi ni be ko school na ebinom te se Solomon de wo mo se sabia so sabia nya jimi no a ya ni ntida ya no so ya no ya ukoka ye obe say di watem wo mo se mu ade nka ho wo ka kire wo brother se ni nua ba ne ho enti no betumi ahwa akwara no aha ebra wo die no wodi nne na wo nua na di ekina meboa wodi na wo nua ba ma no wodi kina no waka kire ne se ni nua ba no nti obetumi ahwe ne bi wo a won hwa akwara no ye mu ade acho onim kasa sei na tama wona ne tie no wa hunu so onim kasa acho tama na ne tina ne kasa de na me hu ne saba nyinsem mu wona ase me de hu ne suban no akasa kire wo say hello my baby hello my baby yi media ja baby no hello my baby na ye de afrefre mo saa na mutia da sei ya se wonso bahra na se wo hwe no ayase ye kutu na wo pe ba bia kwa akohwie bia gu a condom wo ho tadua mu bo ha enye na wo ya no wa pe bia hye no kra ete nti de obaye no se wai shemu na e ba no tu ne ntem wo hwie gu a wi a no abomode apɛ yita wo na de apepa no nyina kabaka ba hu se ensuo ni bi nia no na sa de akwa akohwem na wo sa de akwa akohwem eba ne sa hu so sa brobe nsafo no omudie akua ne yenye ndan se yenye mu ayenye ni de akwa ba wiase na akwa na ibresa enipa wo mo so wo mo hweba no ye ho ba yanim hu meboa nani mu nya hu pacho ni mu ehu pa no ade ato so ama me no nani mu nya hu Rashida wo de ka ma me ntie nani mu nya hu nani mu ehu pa we ye say ba be wo se wo hwe ne ba ana akra ne nyandia pacho akwa na ne ba wo gidi pacho mintimi mfa obi moja enkwanko mo bi se onhwe da o mo ye da o mo kanso o mo yo pacho me side de ade a ibi me nwa ba ma na se me nwa ba kwad be ye obi no me mpene emfa bi enkwanko ye obi na tama wo be hu no na we ne boy pacho tama hu ne de na me wo boy company woni ase ye school mu kra pacho ne school mu kra no school no kwampo man ti me kwampo anwe se ma pacho me to me no kese so eduma me ya affect me e wo man na makoma no kra ye me ya e wo man na makoma na etimbo me saa ni meti nyina esa me to me nyan won de te se fefesi me ma ye de ni kwasem ye nyina esa ma ba fo mpreko adwuma bia wa ye bi enso nyina ma makoton ma so de wo nyina akwa akoton bi da
Esa me to me wo mana metine na e mam dudu asa de me mu asset man go to kwa nhwe kwa metine kwa atwahwe so man metine me fedman te se me ankasa ma me adwuma me nanta asama me cheka metine ko me kasa me kwa abantem na akwa ne fi school ba ma pedwana ma na edi se be akwa nani beje na me so mani ade age metine ba na me madam na me ni so adwuma metine ko to eduro be ba na me da fom omo de do na mama Akoma na aba fom se ba de chi a metime asa asori aba asa akwa ko diska ko amo meche miska bechem enu be na me de to akwa no wonu oma ebi to akwa ne bibia before be ma no be hu no ayi Solomon ba be hia wo no adwuma wo ye sen na wo sena wo twa susu na me ne so na ye dokuna adwuma ntina wo di bi twa susu ana fa bi twa susu na wo ni skada ho bia okay nti ono ni de enu akire na nsa na wo kwakọ ye yesa enwuma no aka wadan wo wie ye no se waka so ntumi ne onye dokoro ni bi ma na acha me so adwuma ne de no wona me ye ne kama ba na abusu adwuma de na muwa wo papa acha de bi I see ena wo se akra no sori obi sane papa me pa dada acha wo unka nje so ye ti ase ewu acha me de ka kwa de to akwa tim se o papa ewu nti omo ye mantem on kwa na ono mu di agro no me bia ne papa ne te mo na omo de ne koy Akoma ne 5 city 5 star e de man na ma kwa na dwen akra 2 years obepe yade akra sai de ama akoda no na wo wi a wasan adwane na wo de asema ba beto ma me so Solomon mercy edi ade from yesese manso na wo na agidi yeso wo manso ampa the last time I was friend no and I wouldn't na kasa ye da bay pacho last month end me ne kasa wa block me me dem papa dia afen wa block papa number me nwa ba nso saa sesa me fe na anya na gise me pia bonten makwa kopi obi phone dia afen na because me yanka se mo me phone a metima afen na akasa o me fe na akwa ne kasa obuza se wasna na ya sadi na akwa ne kada na o de friend by friend na ya akwa me wona ya wada by say me ne bro food dey man pacho ndo woni ona onu so omusa me de sene se bia me ne kasa me abokwa ne bia oda tu ne tirimu dia ne de be ma chese abranti ete se wo unfere se oba wo 9 years na owo idea KG1 pacho KG2 oba 9 years awura de yakopo 9 years wo KG2 abrantie 27 years what would that pacho de first born ni na wo akotirimu sa no wa fa be ma foforo pacho de wode ye minti amma se be se me ma bibi bia akra ne sai se be na ni beje na me smith my okay cause akra na ye me da achi bibi a man hwe na me ko fa before ibe na ono so be the same thing Everade emu ayo emu aya chese me de aye me ya ne se woni me se wo be fa wo yi woni bibi papa bi adema but o say be ma wo another burden esan dia ba be kan wo de dada no a wontumi nso anwie ye no ho jesa eduabo bekum sa because de emu ye de yese me emodua nanso so de mu ye de to de bi na se wo anya obi a wo se wo ye kramoni mu a wo da so ye kramo no na so ono wo anya kramoni na wa den wan kofa boy eno kra de na kire eno kra de fa ho ben kramofo de wan kramofo de na kristofo de wan kristofo de na ari krishna for de wan krishna for any illuminati for de wan illuminati for any enti we no we ni nyina etu agum bone no na sa abedu petrum me ba mi aba be frɛ no ke say wa block your ban line wa block your papa so da na den mo ama na ndem na mo ma ne ndem we fa so be na won so wo ba abontin fa so ni so ma akora no ene wo dam nso anka fa so ni so be me na ma me mo awakwa ba na pomo te sen boko pa na so nyame adom me ho ye papa na me nua be ma ho te sen no ho ye pa obo adwuma no kwasem
na no will be see what the yankenkan emfa emma na ye beko na ye ne Mercy akwakodi enkomo ye guso efre no enti no wo de anya afidie no emfiri ha ye frɛ no ye ba ye ne no bedi nkomo ye twa ye ho abasema. Obo, me who ye? What for Udia so? Aday. Another Maria Yabo. Doctor Simenya Hepatitis B. And you know Auntie. Minko ya kwan, wa Miss Mekachen say, me metom ma me nyi minguye. Say en so kra na meswa. Ato kwa da ma kwa na be wiasa meye. Me so me pia me nyima mafu wa pa. 7 months mu yakwa ma na me nam kroma me tonsu. Say en so mu na me to enso na me tonton ye. Ye hwe ne nchen ababi won where there's form be. Me ko fra abe no. Na me da ba su kwa abe no. Na agu fom masesa da ma me nwana kwa akoton. Na me de bi masa akọ pepaye me trase twipa ya e de manya pe kwa menye pa be 60 cedi onyim ni nyina menyim ni nyina no na metwi na menwam de akọ eno abina na me de twa scan me de bi call hospital me de bi to me ho hospital ho ne oma omo awo no ma se omo ntade na mo de abre me kopim se bia me kọwo a menim kogu ase se mu wono pacho emu wono boy na antene no wanka se bia o me ma uska eya bonidi ma me pacho Solomon Auntie no ngase bia me ma uske bia 50 cedis o am bo support 20 cedis bi na da kwa akoto deto anase bia pad bi pacho wa anya bida ye fani busa ni ska wasma wose ni sika wo obi ho okoje a wo me mama mo aso ate pacho no de ye hwenanim sa wa anya bibia amfa ho pacho nyinseni mo no na ewo ka me hospital na me wo ye na ma mo friend kan say me Solomon pacho oyire na wo na yesa net friend some person omuyi no okache ojanfon so kache ma mo se omonkope bosia emfanyi me so ma me dem be fia okoje sika na de ma mo sika be brom eno so ya ansa nti any information bia bi akwana ba wiase wo a wo mto a atade oto de ba akwaye like ni na ni ho eye nkwanta de be trepe ana ototo no de ba na jacket 4 bi na na ka on wono na ne fiefo bibi o han da ne nipa 3 na ka ho bai oba na wono wan face kan kan se bia me beton nan na se meto even kwa pampers kwa ba kwa no anya bida onye bida me ba cho nti me bra peyin no oni ha onna adechi a oso no mama miska na me dua to aye koko se ba me no mama akwa anya no funsuo ano akwaye nyini akwana onya almost be 3 years mu na kwa no ofie timi pachina me ko adwuma na ma me frem se o ma hwehwe akwa na no mu hu no na me so okay ma me mfrem madam fu imu sa me se bi akwa na ba ho a pachima ho na ma me frem no mo se akwa no mo se wo kone papa wo no mu ma me pachim akwa na ba no 5 cedis 5 star and one num bi na aka half no de 5 star and one num na aka half no de 5 cedis pipa no de pampers force pampers bi na wachechire pacho na pacho akwa no o 2 years na akwa ndo ko no akwa ne bae no na ma mo giro ma mo pa dancing ma na mo chem se akwa no ko papa o se no de ma me friend bu dan se Solomon akwa bae 5 star na o de ma akra no o akwa no fa 5 star ne 5 cities ne nyede anasa 5 cities no fa ngo to drink from book pampers na o de ma no ada pampers na cake na o se ma ka fo a kire no na o ga kana adwe chema na o ka te ko no ti o block me ti me pemba pa phone na me de friend me ka ma adwe chen se sende na wo hu sakra no o ye nipa wo wani so a me se ye bo kwa na me mewe ama kwa no anya no funso ano ma ama kwa no obe nipa meye nti man pa che mu won won hwa akra no baby akwa na nyini sa akwa no 9 years na abrantie Solomon yeta friend Mercy to me akwa jeje no ne na wo baako na wagya yakora no ede abode so maame ni bi papa ni bi efie ni bi na chese na asema ye mobo pa message no say madam good afternoon I'm in pain for the girl to be okay a man for a year and you don't know the family and you go on okay I said there was here to and the papa okay okay hello yeah good afternoon. Mercy, now what you saying?
Hello, Solo. Yeah. Solo, what to say? Ebo. Now, are you Wabana? What to say? Everywhere. Well, who say Oba voice? Enti me pacho sa friend man biem. Oba no Oba no. Edi a wonim se de friend no. Onye. Me pacho. Okay. Me pacho enti mercy na da afidie ne so no. Yade na to TV ne so no ebia na unsu nim no. I say, please Madam Rashida story is too sad. I need a number. I love him so much. Okay, and you're not the mercy bema because you love him. Tinache say you're the mercy Eddie ama prekope. Him ni bema. Okay. Inti me da say. Yes I friend bi em. Ebe so obefa. O say wo hunu so oba voice, oba na friend no. Na add na phone oba mfre so. Okay. Ti eguso ya ye friend wadawro ma ebia na won so wo similar case say ye nua ba yi de ne bi. Okay. Akoma FM 87.9 kumasi. Yeah, hello. Yeah, Solo. Solo me say oba ne ho te say oba no boy no. Yo me pa cho ma akoni. Huh? Ma akoni me chese oba boy ne ho te say. But then what means to be oba boy ne ho te say Solo. Adan akra no ma me aye odan e na wo hwa ni. Akoma FM 87.9 kumasi. Hello Solomon. Messi, me pacho, Jibril 2 minutes pe. Mami 2 minutes pe. Why? Messi akrano waye den ana wo maame no waye den. Ya won shakure. Messi, unse waye busy bank out to fa phone no. Wadafu bi na fa ya kan ni be din ko. Isa se. Aden na akweda no unhwe no. Waye den. But one me pacho wo maame na de beto manimu say wo bai wo su no se wo no be bia wo na on hwa akra ni ntime mfrɛ wo na me ka che se wa yo boni bi kra na wo de fa che no na ehwa akwada no e ma no oh me pacho wo de ma tin de no na me pacho wa akra na kasa wo hu na che me aka le me ho no ba bi kakra. Oh, okay, wo me wo ntumi nkwasra no sane na wo sending ni scan so ache. Boy, so ka te de ka so. Me na wo de. O ma be 2 minutes do whatever ma. Oi, so. Oi. Kuna pana choma no ai so. Ma me pacho ente dia ta na wa ni te guarantee juma ne ye. Ti this time no whatever ma. Omo ha ni ka ka me no atanse egala e so whatever ma. Na enche ye na nya sense bi wa ebia oba na twa tro ebia nura akra wo send akra ni scan wo se wo nhwe ni nti da ben enche me ga so mi so why ma so mi scan che na me bi sa se on se ma de show solo ma de tro bi o mo ka kro obi o pesu wo twa wa bepa nti akra no wo hwe no wo se wo hwe no enti me bi sa wo send ni scan che na eye da ben na wo ma ne sen. Enche dia no come no ma make kasa e tonte dia wada anya kasa de obetumi ne na kasa enti me bisa say da ben na woman is kana woman ne sen boy papa o de kan boy yi wi ma no anke yekọ o man ne sen. Hello Solo. Hello Solo. Oh me paso manin to ba so me back you say wo di yima no say oh me ma no 1 million and 2 million just enrechi yanke ya wie
Okay. Producer, ebo be yes afre ni biem. Na yenhwe why nti won fa hwe mai. 5 cities. Bra na akra ni wo 2 years mpo kra mo a. 5 cities. Any energy drink. Ena say 2 years into 7 years ni akra ni 9 years. Bibia ma biem. Bibia ma biem. Na mo de kwaye dan na akra ni yare ana. No yare emergency pa. So kwa me ko pe bosia na kwa no ko hospital. Mom ka so meje na to. No se woni sika. Ti me pa nurse fa cho no mo twere medicine man. Na me pia bon se me ko pe sika ko to. E na ko pe sika to ye. Ansa na obeka kire na wo send you sika ni sa bre ni nyina no wo ba bi away. Okay. Enu nti was ne manager afre no boss afre no oboa na boss afre no boss afre no ye be san afre ne biem. Enanu ya na o men sika da bai boska ni din wo ba wo 9 years onim school pokra onim school akra ne ko wonim ne wahunu class akra ne gina 27 years wo kotopa na wonim se wontumi hwa akra no a eno ano no shako wo sha condom wa ana wo ba na wutu free mu a simple and eno no ye natural way of family planning wa fa ho adi ehjem na wo digum enyinsani a wo se wo bi nhwe no wuti so no apampaso fa message bra na menkai ma okay obisi don't blame please the blame is the mine. Okay, the blame is the man ampa inti na me blame no eno tie bia na won so wo similar case wo ti say yenua ba yi de yi bi sade tie bia me pa cha ne phone ne de wonyi fa to nche because ono na me ni ye program no na se course no ekọ ne so a wo bete paw Mercy ampa ni tiri hu se nkukwadwie Mercy ampa imagine akua na nua ba ma ka kire wo se wono so ye kremoni ana wo ye kremoni o ba ma no ye kremoni patmenyo ba ma ni kremoni da bi meka Solomon de se we hwe na onye kremoni na oye young guy 27 years mumienu nyina mo ye nkola na makodi nkola agoro enti dia wo ye yi wo hye media misuro no wo hye asase o wo hye asase na wo ye saade no na wunye ska na wo ma wo baby eni a se ye no me ma wo papa ye no me ma wo na wo busa no wo mfa sika na ma wo fa ma na se wo de bank obehunu sika no solo onfa ma o de ba anka omo hwe ye mai anka no so obe check ya ma wo ma share bisa no enra me ne bo nkomo no me ma 300 and me ma 100 cedis enra echi me ma ni sei obe check ni nyina at once na me se 5 minutes kura nko be ka che ne boss chen na akura na me hwe no ba bia ne ma me de me akọ no ese se me nya adaje kakra bi na me chechirem kakra chem obe fra hwan o fra ya je die oni bi bia ka no ko fra hwan o fra ya je die fra na akọ pese ne phone ko be ko lo ye hia ne se wawo me se atopato de anya nkola ade ye se waso atopato a na wahun se enkola wom agro na ye kodie no eye mpanyini gro na se akua atopa eye wukotopa eye se wukonyinsai because wo ne bada ohu besa no esu na eba no se wini low sperm count nko ade a ebenyinsai eye seconds na nyem oba seconds na nyem ohu bagu mu ano no wagem eti se wontumi a menko hu o tom menko hu o de tata okura dwane o de tata wa dwane solo baby a wo hye no me de misuro baby a wo hye no enti mentwitwa ntro akura no se de akura no esi busa de papa na maami si suo mako me maami no me nka hwe nkyira no because ebi ewura n'ani ase me abrabo no ebi wura wani ase sei na wusu saa na enye obi de betufuo sentence o so mfa ba ma me nka hwe nkyira no ono akoye na owura mu no wahu dia ya na mom solo wona wo toto wo pakọ wo toto wo pakọ na wo be hia wudifuo se wo si akora wo nhwe no na wo be ma ne maami esu saa ade a ya ne se on se be ma na wu a
enu ano no akuya wonim se wawu ana wo hwe wo ba eti se de etie bia no wo hwe wo ba wonse wo se wo sua no ana o ka che ne se ne papa awu omo muti area ho telephone lo wire for omo muti area ho ya wo mo ni area ho no ye be chire mu sesi papa ne yanwu ye no obi enim se papa won ne wo yi woni e o wa ha onyanwu ye Mercy onenam ho Solomon onenam ho enti wonyanwu ne de obi be so akora ne nsa se hey wo papa ni kwa no ho okay na wa hwe ade a wo de ma energy drink na wo de ma akola energy drink 2 years ya akola ade 2 years ya kan to so se ma nkola annom ade solo de ne ha wa adwene sa no yo solo wo ya bodama na wo beto wo papa sei na oyeye na me gidi ye kra se wo papa sei wo hu ne 2 years no wa say hu ne biem akwanya du na ima sa hu ni piem wo hu akra ne 2 years man 5 cities ni we no patron sa hu ni piem 7 years ni wo hu ne ba ne biem 7 years yo solo mate solo o ya abranti a wo ho sese you know wo de wutiri yo na girls na anke de wata dan ho ya da na okotere sese ya da na okotere enti sa mre ya wo suyi no eno so ya no me kase mate enti Solomon sho wo hu yie na ya de sese wo ye well say oh so sorry my dear I'm even crying that guy must be arrested again okay ya chire ba akro ya ba chire me yenu well say she's very stubborn menim okay but please ask her for me how old was she when she got pregnant. She's very stubborn. Me da say papa okay was he this man okay me da say was please